Kwatani kienda tuchotoro bweruari na untukweruari nende niyo rais wa ndekuru ya Kenya William Samoei Ruto ethirite tungira kinende kintuko iyo kungwira katiba ya Kenya ethirite nende kuruka kwa miaka 15 ethirite nento nende bwethirite buriona kinyethira yetu mairwa katiba ethirite kiana maugaruku kathumba kinya yario nende ko kureta counties mwanya mwanyire chondene county 47 na nento nende ya Kenya bethirite bakiarakia bamakuwa ne batire nende kubwithirwa mogaruku na bangi kuwa kwemendekiria yabatire kwethira nende ya kela kuringi na oroboro nende turingenda wiko gabo kune burko kone katiba ya Kenya ira nende kwethira kinyitha kia miaka 15 kuma yo nende kurugurwa ni rais uratutire nende nwe Mwai Kibaki ne buntu kubero tukwethira tukura kia kuma katiba ya 2010 ire kulikidwa nuko na yomba nite na kuguna kuma katiba ya 2010 ire kulikidwa nuko na yomba nite na kuguna no ithire tutumaira maoni ya kukurukira mitandao yetu ya kinyaneria Facebook, X na kinya YouTube kana kinyo kurukira namba yetu ya SMS ireti na mari kinyari kunioni 23578 kana yilithatu ithano mwanje nyanya tuketha tukithoma yamwe ya maoni ya kuorobwerwari ya mara tukubanganite kindeto chaweru thaimwe Gareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Aritoaba KK mwere akira ngondu kuthomera rungurwa mitini kwa gairasi Rais Ruto gutongeria ntuko ya kuririkana katiba ya 2010 gukinya miaka 15. Nguruki ya kilo 40 chavangi kuatikana mundeni ndio chunkoni bwambireretie. Babunge babethe kwendekithia CS Duale guchieberio bichine Mtoma di orobero ene Purity Richard nangeto Phineas imana andeto chaweru de moikambiria da ichochungwa Tukambirana tinende chukuru chikiruguro ko mukondo yethatu yo mwaka yone ndemeri emika ya kenyuma ya karibandare kubwithia maandamano bagitheta nonto bomwarimu munene wa chukuru ya Ndarene Secondary School nende bakiuga na gutumira mbeja chukuru butiagiria chiari bagore inginende nibethirite bakiuma iroka ire kona ni akwaga kwanira ko bakiaria baugete utieta gari redira rikiuka kwa kinyanyuma yo kwithira nende bagioka kiamateta yonto bendikirite bwithire bukithangikairwa marikitwa ndeto mutugi kare no twambiria chio Mieri mikai kurukite nyume ya bamwe bakariba Ndarene na sharibara bathomithagia na baokere skuru ya Ndarene secondary gushumiria na mathiginjirene bakiuga gutongire bo mwarimu munene wa skuru eje ne buthuku na no kagucokia skuru ya nyuma kirewiti na mbere na kinya kiri kithomo na ndina rua kariobane bashumirite kaire bare okinya bamwe babara bathomagira skuru eje kuonania ni umano chokete na nyuma na nitete nkuma yayo ya ukaberene na bakiuga kinyabare guteta na baikia mateta na rombare okere obisiri batere bariuga batero na mashara monkira na rweje arabo gete mwari mojo are oskuru eje atera dhamu atora bende kithagia skuru yetu Ndarene kagita kau karare au nyuma skuru yetu nirakurukagia rito iyo makani urongo kagita kau ndirare skuru tura perform very good lakini thaichi we are performing poorly asiari bakumira kairi na kariba Ndarene
nuntu bokwithirwa mantu jara bera kwa berwe jorongo ni ofisi ya mujumbe ni akaribara na ndeba shitithia theukaja gutwika wikinya kiumia kia mbere kia mweri jwa kenda gutitagaria riketha rijukitwira kuthamia mwarimu uju bone baibangite kumira njirene na mathigina kuthithia maandamano jamanene kuona kioto kiao gikuingwa enya thiri maandamano atukandamana twi serious tukaja thithia kiumia kia mbere jwa kenda twagwa gwatuika kethira ario batio tukandamana twite kinya na gutita gwa mwanka tumuitaitio no tukuthira kwethira butatutethia tukathithia mantu ja manene na aca ni ukauma ukeinya tugacopa waco inyanya na tairi cia tractor ciethwe ainga biacara cionthe ni kenda muthirikari nene igatuthikiria ikeja Ndarene yone mwarimu uyu ni na itaga inya iji ya gutuma batu igutwika ati ebera Ndarene mwarimu ungi haretwa muthiene ni barombete rwangi rwa kithomo kaire kubathikira kenda skuru ewe igatiga gucoka na nyuma na bakiuga mujumbe wao Robert kubatetheria na Remi Buru gitumi bethirite bakimumeneria bonene kwa utukuru eu itoriterwa principal au nete Sandraki na nene babatie si batutethia batoeberie mbiti ejete atu tutakwenda principal Azani aende Sandra kai one time nonto kinya promise ira twikire gutebo mwato ingeria na ndetega mwarimu karemerete twimwiraga Mandarene gicigo mbunge kia Southiment nke reportrate to Shawero reakwa rietwa ne mutuge kare kuri mantu ya kithomo neti chukuri ya KK mwere ire ya Kirangondo Igembe Central ni atikini thina ya kwagaira sibya PP1 na PP2 na mwaka twitete nende ukethirwa kwenda kinya kirasi kia grade 8 chukuru nende tina kirasi kia grade 8 kana kinya naenda chukuru ire na nkuruki ya ritwega na nende ni ukurukire gitariri omwe ontobra bwithirite kinya bwo kugira ni mwarimu munene wa chukuru nwa John Mucheki ya kiromba thirikari guchwira thina entaira Nicholas Chabari katutharirye. Hii ni sauti gani? Hii ni sauti ba. Good. Hii ni sauti ka. Pigeni makofi. Good. Wanafunzi wa PP1 tunaweza kusoma sauti ana abane ni bairasi ibya nasare kana a PP1 na PP2 chukuru ya primary ya KK mwere iraire wandi ya Kirangondo Igembe Central ana baithomera anja kwethirwa kinya irasi batire na biotomera nonto kinya gitarira bakari nyomba yithagirwa ire kanisa ya AIPC enterino cha KK mwere isi ndi teachers tutirebo kuwa na baba githomera anja niba bena unini bwarimu udiari mbakonekana ni babeo bara naziari atiri baba korea nazari baba tembeza batengemea mwato ntuku muntu atumba kuona mbeza atetemete bara kana thio ntubungi ko tiengu iri yaguno kwinkoro mangaba neto yegenene atondeka ari mundu genda ana baba atethuka na niyo nguzo muimwira yokuria ndi totha utera githoma na bagamba na orwani ntore itiriega lakini to wandika ari muba to babwithi muzigu manthe skuru ya kura twena thina ya kwethira totena ari mubanasari na thina ira tokulukila bonene itwasi kinya mbia cia kuria mwarimu kwatweka kuria aciari batene kinyo ecoba kuria mwarimu on a serious note nontarimbo mwangathai yati baritana on voluntary work aciari bari mwe kuria nya mbeca ira bari na twara tuinge twemechie nontuba aciari kuria mwe kuria mbeca kango kamwere twaite Sultan kana goe wa class ni sponsor ara namba PP1 batumera room emwe na bange nabo PP2 batumera room inge na ribo tutukuromba our evo county government etutethera na irasivia isindi na rimu balatu bara bakwenda na most urgent kenda theneu ya kwandika rimu enia na ciari banirwa ni muri oyo nkoroki iyogo chukuru ye na nkoroki iyegana rimwe iritwikikana ate kinya bioro gutire bioro birario ikioro kimwa kigitumagirwo ni ana abantu arume na ana abari no ende mwarimu munene wa chukuru eno akiuga ate kuma mubunge wa Igembe Central kurionga chukuru eno na ekanire gwirane ate akathi na mbe na gwaka abioro 10 chukuru eno twena thinene no ntoba kwithira muritwa wangao sina mboisi baita kioro kimwe na ni kioro kinya
ukinya gatweka baenda kinyobu abatera aroka kuo mantu acioro ate arimu ne kabambora na kwambora na tona na batona baita cioro ikuringana na uwezo wa kile aciari batomba bie aciari batacero na ntiri bagareta roiso sukuru no tete dato na feeding program ara aciari bacubacha kurema mundo sukuru na bakona mithere ana bakona bekuri ya mwanja no ntale ana wengi bakana miche awapate chakula Kuma chukuru ya primary ya KK Mwere, Beton Class, Chabare. Rais William Ruto natongerete nindi gukungwira miaka 15 kuma katiba ya 2010 ekwambire gwithithungwe adamu no thirikari yawe nindi kwithire kinyila kia ugwitikanirio bwawe na Kenya mawirani ya munindi yarethirite akioneka ni yengitwe kulukira katibei kau otiga gatutethetie akio nondo function cira nyingi ciairwe cia involved sikwa involved ciajakire thirikari cia matura tombira gututethia barabara ire nyingi twacokerwe kiri thirikari cia matura itatutethia cibitari na ndi cibitari stenda wakinyire ciongwa ciita kwa level 5 ira ciaire involved kiri thirikari cia matura citatutethia mwanga na arua lakini Ruto kuja na rutha thaici rwa katiba na wengwa no miunete mwanka anogia bere mbonde kuna katiba na sheria utero thabati kweja nende kugwirwa gwakwa ikwethera ngugi ita affected arito ba skuru ando bothe ba ngugine ayete ando ba rutha bara elected MPs MCAs bara bonde ba thuri na ministers bo ayete rutha beto sereke indo bira botuia kitija kia senator gitio tutethia kitija kia nominated MCAs sijui nominated MPs they are not helping us in any way ukona mbecha yuba gutumira bakire wa at least icio ciethera ikigita maendeleo ge constituencies cietu counties cietu na kinyaja mbeca iu ciarito ikura cia capitation hiyo pesa wanapewa inaweza cover. In terms of implementation katiba ni implement almost 70%. That percent niyo kwenda dosari kidogo muno tukia kuloelia the working relationship between the county government na national government awiko kwa kwenda challenge kidogo muno functions ila share involved ndendo pick health ere example feeling yekwa ira nene ndenio that health kinyaru areta badi kwa involved reason ni moya the essential services ila shiabati kwa retained idirkarira nene ke county government itena capacity nuntu health consumer service it is a profit making service mantuza water is fully devolved function lakini money kana function area money tego for the function but ira nyingi still nititigina national government na mantuza gia planning into binge housing na into zabi bibateri kwedro fure bigia execute wa county government lakini mbeta 85% cha tigero na area kire national government then 15% yena na county it should be neither katiba ni uga 15% either the minimum ire kwa county kwa functioning nyingi cha tigero thirikari anene na itegotethia itego support devolution gukungwirwa kwa katiba nteko meane mbie gukungwirwa nontu mbonete antu baturite taka gutewe adibagwata na tukionaga ona twa thura tongoria bariruta wira na inya bate gutumira katiba okatwira wa katiba kuronde kora kintu etera tuone kiruta wira ogu yeje rutete rutaga rari no rietwe twiuja katiba itu ewo gwina katiba lakini twetera tuone mubango uria bamirura nikende rute wira gutiwira endeleaga uhoro wa katiba ino na tukuateka itukiti ni tukirwe na gatuika ni mbega lakini etithingatikaga nuntu bwa hongo kuingia bonaja ka it's important ekari looked counties review ekathithwa bona nkiwa nge support sana inyago tuika Meru county kwa 2 counties no ndoresi ya 2 counties tukuona more resources into binge nkuruki bikomba kweja ndene ya county eu na bigatethia ntu baba inge nkuruki at the same time kire manto ya guchange katiba komba kwithira kwina nya leadership ya mtu gwito prime minister na leader of opposition kana mutongeria wa upinzani comfortable na some sections cha katiba ina room ya amendment lakini ebati kwithira every people's initiative
the executive initiative ni people's initiative. So ikia tumiogotaka kona punguza mzigo ni egwere na BBI ni egwere ni ntuchionde itare people centered initiative. No mnekena Ruto 85% in matters kuthiatira katiba yetu ya Kenya nonto naiciometie na itanetia katiba bro kuwa. Tutana mbere ni ati nkurukia kilo mirongo ena chabangi ni watikene kile kiondo mundene wa mayani ywa Hassan Kaburuntura ya Gaita wiro sublocation kaunti Tharaka-Nithi kuringana na mukojero gwetete kuna nkomunene yu ni ati onere kiondo kirangi blue etera kigankanja na uritopo kyo na rekurura nirombere kwithira kyo na bangire ko mabisa babrithi bambere tyo chunkoni bukonie ekerekare bo bukeya indirandwa yandawa chambogitanteriu idirite gita na mbere kumata Mayani ni mukuru wa Hassan Kaburuntura ni agaita mbari cha wirukire gicigo mbunge kia Mara kogoro mwekuru wake Monica Kaburu akithiranagia komo ya wankanya Mwangi Mayani ni mamaro na Kimbagi na kumera na Ruiro ne nyumire wane na mugundani gwakwa Mouro ngete kongania tumate twagwagia Mwangi ongionganagia tumate ne monire Kimbagi kithithitwa manjanini kirakuneketwe na ndaga ino ya manjani maria mundu atucangaga nini mambanji ndaga reno nyumoni rakunekete Kimbagi riu riria ndiere kuraitha ngiciria ni manjani makwa mekiritwe mate ni monire mbagi ya mburu nie no kwambitirie na ukanera mukuru ngona mbagi na murigo wonekana umajani ni Mouro ndemana na speed kukinya na ndona ni murigo ni mbagi ndito ndagire kumyukiria ndegwa ni nditwete gukirika ndona ni nteme kunura ntiambite gwita area manager ngote ya museo ngitura twinoe ndireje ni onkunurire tuingurire bagi tuthire bangi twega makwina nkunia na riguru kuna na shuka na nkunia ngi na nkunia unene indi nyuma ya gwetaitana na kurukungaunga na bakiruguria Kimbagi kira barethira imurigo wa nkurukia kilo 40 bakirugurania barethira ibangire mboganie mago kunura maya nene baire ne makunurire maona kikunia kirakunikitwe na gisuka kia waiti lakini makwobora murigi ngunia yo makora niyo mambirire ni bangi nunu nitekane meje ninde nimionire the first time Theto ino ikojiritwe ichabuchibo ambari no cha Wiru Linus Mbae ariuga no abathingathingathetie na kununkanunkira kenda kumenya bangi no ne ao warira bangi no ethukitwe na gukamatwa ibori chibagituo kia bori chigia chogoria amba kuhakikisha umane bangi eku approximately around 40 kg na ikyo ndeta officers ba Chogoria police station na nikienda tumba kumembuku tukiroda investigation ano nte between border yetu ya Ganga na Chogoria tumba kumenya nuri kuongwa umba kwirwa akienda giriana betu bangi ano ntu twe thirikari tutikwenda na betu bathukua eto suspect no idwa oya peddlers baba area mweria ano nte border ni kabisa about 300 meters to 400 meters kuma mweria market ni ala tumbodi Chogoria na Ganga ituko suspect no iro ya kuma irieu no tiga bado no tukura investigations nikenda tumenyo namba kwirwa kwina omwe within us onwe pedira no tiga uchunguzi no kuendelea Theto ino chia bangi no chiumbukite gwarira ndwa yegie bangi na nkinya ndawa cia kurebia nturani no ithiritwe kigwata Mwangi wa Kagita kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi Bunge babethi batongeretwe ni senator wa Nairobi Edwin Sifuna nendi bakwenda minister ogima adendwale achiebire bichine na mpwemo nonekira bakwitha bakiwa niwe kujero chiendi kumania netware yawe ria kurungika imwe chia machibitari rane ndi chikwitha chitumaira shaka itane ukau bakuria CEO wa Shama Mwangangi ebire bichine nontumo wamba bakwitha bwe kujera wa bakyoga wona bachoka kumarudha bakathondeka kamiti ya kuraitha ontubo barigwa wamba brabo kufujerwa kirisha buributhwa nende furithithwa na mbere ni CS Duale na mabitha bangi kuma garone ya rais
Abunge na maseneta babethi ndiangwatanira Kenya moja leo ni bemuritina kule waziri wa tungata bamwili Dendwale kwebo obisini ni kila bakugana kwithirale mustari wa mbere kira wamba bwambe sija mwingi kire mubango malimo tungata. Enough is enough. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. Kulingana na bunge baba ni bathithio Sonkoni na kumenyate waziri Aden Duale ni akulingithani gwakuwe na kambuni ile thondekete mutambo wa SHA. SHA is not a reform. SHA is a grand calculated scam. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The Cabinet Secretary Health is reportedly associated with the same company that developed the SHA system. Abunge baboka gitagaka ni baulite CEO wanke amene Ashamasi Mwangangi na mwekali yetu wanke ameno Abdi Mohamed kwebo obisini nonto bakwithira bagitetheria wamba bobo bwambe sajia mwingi. And we demand the immediate resignation of the SHA chairman who is associated with Ladnan facility, medical facility. We also demand for the resignation of the CEO, SHA, who is facilitating this theft. And we are telling particularly the head of state and his friend Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. Abunge babaki ugaone jikaro jia bunge jia sokera bakambire nkiamea mwanya ya kodhidyo Sonkoni kire ungumane bobo. Aidha kele garoni ya Rais Omde, Rais William Ruto ni ataterete mubango jwa SHA na kuga mubango jwa na mitambea inya ile kumba kumenyamba bambe sijia mwingi na guteno silingino emea mwingi ikihedula kiola. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukua na madeni ya bilioni 30. Haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digitization process of SHA is what is making us to detect all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya. Right, ni kiumba kile tuko na kanyaka kunoka ende kiekire kieto kiratethia tukiora kia maoni yako kana kuma katiba ya 2010 ile kulikidwa nuko na yombete kana na kuguna 23578 nona mbero kwethe tumairo tuma maoni yako tuketha tukithoma ya monyuma ya kunoka na nkethra ngichokaira nende no gibwa kari kumantere chekibire chabaraba kutheta ni wagibwa Stimon tuburingithetie kinya biachara chio. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ire monka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top.
Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amiro Gweta na Nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweja gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndio the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. You're stupid. She doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you that you have to treat me like a boss. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Munene. Nende kama munene. Yes, ndio wenyewe ndio baba. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate uwe tironkathi ona ndese. Yeah! Mbie
Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atubeto. Dia daburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na Lea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Bueno, tuvakontaitete na mbere kuatana na watu kinde tochietu na kiekiragira tukithe tukiurakia moni mwenye mwenyethirite akie kinyako ya kuarirwa kimathi wathirinde kuma njiune. Kenya ni kama hakuna katiba juu wengine wanavunja katiba bila kuogopa na kukula ongo kwa wingi. Kimathi wathirinde bario kuma njiune ungia kithira kiwa hei weru. Mimi naitwa Kerutara wa Bulisa ndikirite Ndela mu county na katiba ya sai iko sawa kabisa, ninaleta mambo mazuri, lakini viongozi hawaifuatilii. Ongea kwa Hello Imana kuma Kenya mko hata katiba mbaru nitonete uteithio bwayo na mbere nethirite kana netureterete thirikari cha matora ni nyota kubwa kuma Nderone market ya moya moni arombete kwithira nindi yetu kinya ilokurukira na mbeto ya 23578 na tukitana mbere na mbeto chietu ni ati nindi akariba kibiri chia bore nibokete mateta kumania na wagi bostima nteri onto brava kwithira nindi bakiwa nibakarite kwa kaita batina stima bakireba gwete biachara chio kinyimwe ni chumbite kurwama kumanya na thini bakinda nindi yithire kithangi kairwaga kimutegi na ndeto hii. Akariba Ntumburi na Kiborio ne wandini ya Kibirichi gicigo mbunge kia Buri ibameneretie nene mujumbe oguntuku kumugambire ndikiri kiraba kugana bateyanirite muno kimaendeleo muno bakiweta buramiche kathumbe tiketwe tari na stima na kabo bobo taganete barabara nkinya chiti gukurukirika stima ira tuthiurunkiri stima utwakara jantu bate mwene yani tutikwenda transformer mheshimiwa agatekite akaenda gututethia tutethire atwikira yani atwikira stima na bakathoma bwega eja agatuthiria kwi kajira ga gwita skuru akanisa ne Methodist katika rabati ndukura kurete ana abeta ira roji rugeta kana bageta kono bakaunua karoji kawi karabati yake yani tutiona gutwikira karabati yau we na kanisa kwena skuru ana bagweta kwa itu kona challenges nyingi yani ethe twaira ntukura bakainyiria bonkake ibato nyiri nyatwe tuguruibo tumbe bachokia kare especially woni ndembaunda ya barabara eje ya Sirungirisi eje niyo kinya mwirigi yejere arambonia matharau arenja kwa baba mwanake peke yake aratiga kwa mutano ngina na kwa muturio we antuacha kwetu itotigia anto au njatha tu itina connecting ya stima na nyu that tu tutienda ini transformer nontu already tuina transformer ithatu ciumbo tukundia mwangi no through within 600 meters ile bataraira na ingereti otomana mantu jau igita ri nene nenya mweshimiwa kwa ujo gweto meshimiwa ri ndikiri anku mwerencha mono no thiro nti mwerencha na nte kumenya niki areka kujukia atu eu no ntu especially janande mathomo jaragarukire uju utinje ete na stima na mwana ura no tena stima especially jabagituma na bagituma onge kiria mang that two houses kwena challenges nyingi muno no nturibo kurukirwa imantu ja maingi ontobune iromba ria Kariba bendikire mujumbe uyu ndukiothio guntuku kwa bekire stima na baruthire barabara ndi atumuromba na tige gwika kaigwatia eja kuaga twikira 2027 arego twikira nandi akeja gutugwatia stima kairi no nturuwa rwa rumenyerie na nandi atukoromba atiri barabara jeu nejo kweni no nto awire ni national government atukoromba ri ndikiri atake responsible ajukire barabara eu ajuke kanya kakukitata kakuthithia barabara eu umagi shigombunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nyokambitaga ki mutegi.
Abiachara bama boyori ne mudhuri bameneti urawari gavana Kawira Mwangaza ni onto wakwagira kiteyo gavana Mutumani na kumwantuko birongwana na idhano cia kwebera gitine kyo gavana akaribani bwethirite nindi bakia Kawira Kawira na mwirate gavana Mutumari gitine kyo kuringana na katiba ya nthiguru ya Kenya bakimuria tige kuringa siasa nonto miru nindi na thiri Marion Karugi na uge bwa kariba na kiuge tiaga karoroka kaga chua kiawe na bwawe na ende anaimbetie tokai jamu koroka na jangu tuele nyomba. Kawira Mwangaza asiporudishiwa kiti yake in 45 days, siku 45 ndio tutachukua nini uamuzi. Ni miario ya uraurari gavana wa Meru Kawira Mwangaza na mukuru wawe Murega Baitu ya usikura gavana ororite ne Reverend Mutuma Twethingia. Miario Kawira wite no mwanka Mutuma akaruruka etikira kwanikiawe nayo yukiriri na kumenerwa bunene ni ya biashara bathoko ya matunda ya Trande na maua barabe na muthuro yo munene ni Kawira na kumuria na iwate na gavana Mutuma na amenya ati nengirwe tene akarenthi onura ngwiritawa apo mangavana ndaiberu akiuwa Mutuma imono ankwenda mori atere owe mono re meri ewa ni obisine na owe Kawira te mono no re koritete ngoe era kuoneka okethirwa mono ni ekarita ngoe era tukuona gavana wetu Mutuma aritete tekaba mono yeta obisine ke owe murume oke agarwa makuwa akweya na ntuko 45 we okwaya na ntuko 45 we ni nani kethano kwenda kwaya na ntuko 45 eta Supreme Court na boetere botabothireria mamba yenu nao batu ithere twenda na there itwameonere Meru batu bira twenda imaendeleo rira tuthitheria ngwera tukona twina maendeleo batu kuigwa kunura kwetu itonori ndake akolelia Mutuma na nori aitora Mutuma na nori na tolelia batwe no tu ibatu tukuritirwa ngwe itu tukumea oebo Mutuma gavana wetu. Abiashara ba ni bamenerete Kawira no ntuba kwira Mutuma akaruruka etikira kwanikiawe etekewe kuwa akaruruka etikya ku ka umera na etikya ku o nyumbe ku aratora akyareta akyo obisine county eto mame othwanie wacoka ndona we mwira ati na araundire makai ko aterenda aunda no ntobi utoma aunda itherera Meru county eteke una kyo kuwa Mutuma akaroroke testu ira ciaku cie na takwetawa na ntumbori na tite vira vyaku vye ntumbori vya soba seti mamu ete ikatibe muzike emwetekeretia karere owarware nyangoko ciaku ikaiyo ntora no batiweta kuringa riboti kwa sibo no ntowe muraio kawaida ndege muntu Mutuma akaririte Kawira na ikarurukire na areta riu Mutuma no iwore au na Mutuma tutambua rindi na kwera owe Kawira okarerete renge ko kaule story une story ke owe na nyawa ke karera kinyoka kyore to mami koke karoro karengero kere kama kawa Kawira kethia no kwere otiokera renge no kera mutota kuringa nyane ya kya kione kinara arafu atele kinyai kukia sniper na to adhiga sniper lakini orenda mamba ke oto tio kwenda Kawira buru tio kwenda yeto na ria njeso na rio no ore buru to korea ndira Kawira neke entrance kithe no tumwinga atiburi kusumbura atiburi kuthetheka Mutuma Twethingia wenda nakuwa nyotha inkamwile nyotha iteni itiaruge Kawira ni bamenerete mubango ya Kawira ya okolea na kuwa ni ya kureto kya Meru watorete rokolea sio masikini Meru okolea sio masikini tutosienda Meru batu turenda maendeleo era MCA beto no ntoi baba mbungene ruare ibethero bana sheria ekore seria erete wetekeria manto ya okolea no ntokolea ni omaiskini ndene Meru county. Kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata na tungeretia arimi ba iria kuthoma kumania na birari mibamiro bomba ni tekire kona litangiri chamana ontuko
timu ine ndiyo midrite kia na kwa mukirwa ni murungamiri munene wa Meru Dairy Union no Kenneth Gitonga county ya Murang'a iriona lita ngiri 50 nayo Meru ikiona lita ngiri 3 ontuko muthuri Muriuki ndatoi. Gavana wa kaunti ya Murang'a no irenguka ngata na atongete arimberia kujaja ndene kaunti ya Meru bakinyite gikithikeria ke Meru Dairy Union nikenda bomba kuthoma mantu jegiria arabe tubakiamukirwa ni abisa munene wa kithigiki no Kenneth Gitonga. Naito kuriongeri gavana wa Murang'a His Excellency Gavana Kang'ata wa Murang'a na to agutwira mibango ereno ya gutethia rimba Murang'a na tukumwira arimi bonde ba Kenya ni bena thina imwe kwa uja gavana rira kwaria na gavana wengine kana gavana babu bangi ibageria kuona ura bombo support urimbu bweria na ingwetikia tweto ngugia twikabwa delegation kutoka Murang'a County kusoma mambo ya maziwa, kwani Meru inalipa mkulima lita moja shilingi 50, na hiyo ni kitu ambacho pia sisi watu wa Murang'a tunatamania tufike eneo hilo. Ili maziwa ikuje hapa vile mumeona leo ni mambo matatu tu. Ni mambo ya genetics za ng'ombe ama mbegu zimetoka wapi na ni aina gani. Alafu hiyo ingine ni chakula ya ng'ombe. Ng'ombe iko na chakula ya kutosha, ng'ombe iko na quality ya kutosha, na ya tatu ni mambo ya disease control. Na ndio mnaona tunafanya juice chini. Saa hii kuna wakulima wanafundishwa mambo ya vaccination, ile serikali na roll out inaitwa mass vaccination. Kaunti ya Murang'a kagita gaka irithi yake ngiri 50 ngoro na kaunti ya Meru ire kuthieria ngiri 600. Kama union tuko na kama 50,000 liters a day, na kitu cha muhimu sana tumejua kuna siri kubwa za kufanya kazi kwa umoja na kushirikiana ili tuweze kucut cost ya production ya maziwa ili tuendelee kuwa katika hali nzuri. Meru haja tuwe kama na ndei ya on tuko 600 liters on per day 600,000. Kwa hiyo alimi ibai miso bali menainya enda baba kuona pesa. Watu tugaga masiwa ni pesa. Kenneth abisa munene Kenneth Gitonga akiuna kithike Meru kinjere nenjega na Meru beto na mbere wekira mantu jegero imberia. Otherwise angerari ba Meru eria itwitite bwega itwendelee kuongera ng'ombe tongere kuongereria na mantu ya karabwega. Rira twirigite muchemani aja na president itwareterwe mbeu na itukubandithirwa ng'ombe cia sexmen na ngiri 100 jana na murimi rota bandithia ng'ombe runga matafadhali kana kwina mbegu injeru chiejite na chiena kulibwa nthi iko nengane na ngiri na magajana. Antone gavana Murang'a irunguka ngata ethwa kwageni kithomo gikirene kira bathoma ndene Meru mantu jegie ngwataniro wajomba gutuma antu bakithoma gitetheka. Tumeona kushikana ni nguvu na utengano ni dhaifu. Bila shaka mambo yale tumesoma hapa Meru kuhusu maziwa ni mambo ambayo hata sisi watu wa Murang'a tunaenzi na tungeteka pia tusukume watu wa Murang'a hivi. Muthuri Muriuki, Woro TV, muthuri wa Kangangi. Right, hano tukutha tuwekera gatanta kindeto chetu mwenetu wa mathithi ya ukari Purity Richard na ngeto Phineas Imana.